Drage gledalke in cenjeni gledalci, prisrčno pozdravljeni in vabljeni k ogledu oddaje Glasnik. Čeprav je Mihail Bulgakov svoj roman Mojster in Margareta napisal že v 30 letih 20. stoletja, je bil roman zaradi dokaj kritične osti dolga stoletja prepovedan. Šele leta 1973 je v Moskvi lahko izšel v svoji integralni verziji. Mihail Bulgakov pa je svojo mojstrovino nagovoril tudi poljskega režiserja Januša Kico, ki je z ansamblom Mariborske drame na oder postavil istonaslovno odrsko uprizoritev. Povedal bom na kratko, propadla so ne samo moje predhodnja dela, ampak tudi sedanje. In vsa prihodnja. Svojimi rokami sem zažgal osnutek romana o hudiču. Nobeno moje delo nima več upanja. Brezčasni roman Mojster in Margareta je nastajal leta in leta. Bulgakov sam ga je večkrat popravljal in celo zažgal. Napisal je več različic, v eni izmed prvih se je profesor črne magije Hudič Voland znašel celo v naslovu knjige. Ker je resnica boleča za vsak režim, pa je bila cenzura do romana ves čas neprizanesljiva. Še preden je Bulgakov svoj roman o velikih temah, kot so upanje, ljubezen, odnos družbe do umetnika, dualnost dobro in zlo in druge, uspel dokončati, ga je prehitela smrt. I dobro da taj roman nije završen, jer to na neki način omogućava ili stvara njegovu modernost. Mi živimo u postmodernizmu koji možda već završava, a i roman ima nešto postmoderno. Skače između vremena, lica su vrlo čudne, od Đava preko Pilata do pisca, a mi smo još dodali i realne lica u našu predstavu. Imamo i samog Bulgakova, imamo i Stalina. Zdi se mi, da sta Janoš Kica in Goran Ferčec, predvsem, ki je napisal to dramatizacijo, uporablja lik Bulgakova pravzaprav kot neko vstopno točko, kot en okvir, ki bi mogoče še dodatno lahko razložil neke okoliščine povezane s tem, kako Mojster kot pisatelj pravzaprav doživlja svoje življenje in delo. Mojster, ki pa je napisal roman o Ponciju Pilatu, pa seveda je po neki logiki se najbližje istovetil z Ješo. Tako da tudi jaz, ko sem se lotil treh vlog, moram reči, da sem se predvsem ukvarjal s prehodom, ne toliko z razlikami med njimi, ampak v iskanju tega, kaj je vsem trem skupnega. Govoriti resnico je lahko in prijetno. Pokušali smo ukrotiti, kako vi kažete, taj materijal i od tih ne znam koliko, 500 stranica napraviti jednu za scenu moguću varijantu, a da ne zgubimo ni jedan motiv tog romana. Ko se seveda analitično lotiš romana, seveda ugotoviš, da je sestavljen iz 1000 plasti, iz 1000 nijans, odtenkov, ki jih je težko obvladovati. Zato je ta material v bistvu, tako kot je privlačen za gledališče, na drug način tudi ogromen izziv, zato ker nikoli ne veš, ali ti bo uspelo vse konce povezati, ali boš uspel pravzaprav sestaviti neko sliko, ki bo dovolj jasna in predvsem pa, ki bo imela dovolj močno izpovedno vrednost. Tudi, ko se vloge razdelijo in pol, ko so razdeljeni in se sooči s tem, da igraš, ne vem, neke skoraj že ikone nekih likov, no, neke skoraj ikonografske like, zmeri se kar trese človek malo. Ampak je pa Januš Kica, režiser, ki nas je vodil skozi to predstavo, delal zelo dobro, to se pravi, da je zelo demistificiral in razbil vse, ne vem, neke naša napačna ali zmotna pričakovanja ali videnja tega besedila kot celote in seveda tudi posameznih likov, tako da je bil meni neznosen užitek. S takimi režiserji, kot je Januš Kica, je seveda zelo naporno delati, ker je izjemno zahteven. Kar je seveda edini način, da v gledališču zares narediš eno predstavo, ki potem stoji in ima to, kar se reče v umetnosti, presežek. Dramatizacijo romana je za oder Mariborske drame pripravil Goran Ferčec. Režiserja pa je v besedilu Bulgakova pritegnil tudi apokrif o popotnem filozofu Jošu Han Nasriju. Naslovna junakinja Margareta, ki ljubi brezpogojno, je v predstavi prisotna bistveno več kot v romanu. Četudi se zdi, da je v prvem delu uprizoritve le privid in da šele v drugem delu zaživi napolno.
S podobo hudiča Volanda pa Bulgakov zabriše pomislek, da je Satan zgolj hudobec. Na koncu je prav on tisti, ki ne le da za večno združi mojstra in njegovo ljubljeno Margarito, ampak pripomore tudi, da se roman sploh ohrani in da ne izgine v režimskih krempljih. Problem etike, to mene osobno najviše zanimalo u tom radu. Etika nekako skliznula, nije više tema našeg svakodnevnog života, a mislim da bez nje se ne može. Dakle, etika, stvaralaštvo. Margareta je nekaj najčistejšega in to je ta brezpogojna ljubezen, ki preživi in preteklost, in prihodnost, in sedanjost. Mislim, nekaj, kar če je, potem je od zmeraj in za zmeraj. No. Te ne samo vloge v gledaliških komadih, ampak tudi v romanih raznih hudičev in satanov so problem iz enega čisto preprostega razloga, ker si vsakdo že kar predstavlja, kakšen satan je. Tukaj je bila velika sreča, da je ta ekipa satanov, ker to je le prvi od satanov, Voland, je bila zelo homogena, zelo smo se ujeli, tako da je bilo to malo lažje. Pa mislim, da nam je kar uspelo narediti te hudičke, ki so bitja z mnogimi človeškimi lastnostmi, ker vsi imamo neke vrste hudiča v sebi, se to je jasno. Še nekolikan se bomo pomodili pri odrski umetnosti, tokrat pri operi. Minuli petek smo namreč v veliki dvorani SNG Maribor bili priča premieri znamenite Bizejeve opere Carmen. Ob Rigolettu, Traviati in Toschi velja za eno najbolj uprizarjenih oper, tokrat pa je nastala v slovensko-francoski navezi. C'est toujours un plaisir de diriger Carmen, d'abord parce que c'est un ouvrage qui est le plus joué au monde, parce que c'est certainement le mieux écrit, et le plus complet et le plus public, celui qui plaît le plus au public. Carmen je opera, ki se začne v slogu operite in zaključi kot tragedija. Ves čas pa je osredotočena na vprašanje svobode. Je pripoved o ženski, ki želi biti svobodna kot ptičica na veji. Se požvižga na vsa pravila, norme in zapovedi in ne priznava nikakršne premoči ali nadvlade. Hkrati pa stremi k absolutni svobodi in je vse pogledno neukrotljiva, tudi v ljubezni. To, da je tokratna mariborska Carmen nastajala v francoski koprodukciji, da tej ideji o svobodnosti dodatno teža. Compréhension de la liberté pour un Français, c'est comme respirer l'air, c'est comme l'oxygène de l'air, la liberté. Donc c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, puisqu'on est vraiment les spécialistes de ce thème. Je crois que dans Carmen, justement, il y a cette chose particulière qui est qu'elle représente la liberté absolue. Elle a en fait ni religion, ni famille, ni maître, ni Dieu, ni maître, on peut dire. Et je crois qu'une des grandes caractéristiques de cet ouvrage, c'est qu'on peut dans chaque scène développer l'idée de dominant-dominé, c'est-à-dire le fait d'avoir un personnage qui domine l'autre pour mettre en exergue ce problème de la liberté. Carmen ne supporte aucune pression, même dans le rapport amoureux. Et c'est dans ce sens-là, je crois qu'elle représente d'abord elle est emblématique de la liberté. Vlogo Carmen odpoje francoska mezzosopranistka Marie Kalinin. Njena alternacija je Argentinka Guadalupe Barrientos. Kalininova je svojo prvo Carmen pevsko upodobila že leta 2007, a takrat je to vlogo dojemala popolnoma drugače kot dan danes.
Njen stanovski kolega Jean-Pierre Furlan, kot Don José, je v svoji karieri nanizal že nič koliko Don Joséjev, a vsakič želi k vlogi pristopiti kot nepopisan list, izbrisati iz spomina predhodne Don Joséje, da bi lahko kar se da najbolje ponotranil vsakega novega. La première Carmen, c'est quelque chose de très intimidant parce qu'on touche à quelque chose de légendaire. Et on a beaucoup d'idées préconçues du personnage de Carmen. On se dit que Carmen doit forcément être sursexuelle, doit être séduisante. Or, Carmen, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément cette image de cette femme qui joue avec ses cheveux, qui fait beaucoup de choses très caricaturales. Et donc, dans ma première Carmen, j'ai appris déjà à nettoyer un peu tout ça et à en faire une femme, tout simplement une femme qui est libre et qui choisit ce qu'elle veut faire dans sa vie. J'en ai fait une qui était très dansée, beaucoup de flamenco, donc j'ai appris à danser. Et puis celle-ci où on va plus chercher du côté à la fois sobre et à la fois très animal, très intérieur, avec des sentiments très forts. Carmen et Don José, vous diriez qu'ils sont protagonistes ou antagonistes plutôt? Antagoniste, complètement à l'opposé. Et lui, il espère fonder une famille, faire quelque chose de très sage, il est extrêmement sage, il lui propose d'aller refaire une vie quelque part, tout ce qu'il ne faut pas dire à Carmen. Il fait évidemment toutes les erreurs qu'il ne devrait pas faire. Et Carmen est complètement à l'opposé. Pour elle, la liberté, c'est dans la montagne, c'est loin de la civilisation, disons, urbaine, et c'est justement dans quelque chose qui permet de se mettre à la marge en fait. Elle veut être à la marge, elle veut vivre à la marge. Et là, sur cette production-là, donc c'est le côté beaucoup plus naïf au départ de Don José, qui petit à petit, le personnage va évoluer, donc c'est très intéressant aussi à jouer, et il évolue jusqu'à la folie. Et ça, cette folie, elle est géniale à jouer aussi. C'est la première fois, pourtant j'en ai fait, je sais pas, 20-30 productions de Don José, et c'est la première fois que je joue vraiment la folie comme ça. Et ça, c'est une approche qui me plaît énormément. Donc c'est pas quand même quelqu'un qui est loser, faible, c'est pas quelqu'un de faible. Moi je pense plutôt que c'est quelqu'un de naïf. Oh, ben, écoutez, je pense que c'est un rôle qui demande énormément de maturité, c'est-à-dire que c'est un rôle assez dangereux à chanter quand on est un peu jeune ténor. Voilà, il faut attendre de mûrir un petit peu, à la fois dans la tête et à la fois vocalement et corporellement. Parce que tout le final, à partir du troisième acte, demande un engagement physique et une puissance de voix qui est un petit peu dangereuse pour les jeunes chanteurs. Voilà. C'est surtout une préparation aussi très physique. C'est un grand honneur, et c'est d'autant plus un grand honneur que c'est un des opéras aussi les plus célèbres du monde. Et en tant que mezzo-soprano aussi, c'est le rôle star des mezzo-sopranos. Donc Carmen, c'est le personnage pour mezzo-soprano qui est sexy, qui est sur le devant de la scène, qui prend tout l'espace. Donc ça, c'est très bon. Les qualités musicales de Carmen, c'est une orchestration très riche, très subtile. Ça sent l'Espagne. On a chaud, la musique on donne chaud, on a l'impression d'être en Espagne. Opera se odvija v več sporednih svetovih, v vsakem pa so prisotni nasilje, ljubezen, sovraštvo, tudi smrt, pojasnjuje režiser Philippe Arlot, ki je pred mariborsko postavitvijo režiral popolnoma drugačno Carmen v Šanghaju. Velik poudarek je tokrat dal uporabi svetlobe in projekcije v ozadju, ki daje mizansceni tridimenzionalnost. Hkrati pa je dodatno težo dajajo tudi otroški zborček in baletni solisti. Ici, évidemment, on peut se permettre en Europe, c'est pour ça que je pense qu'en Slovénie, on va comprendre beaucoup de choses, parce qu'on peut se permettre des choses sur le plan de l'humour et de faire un certain type de jeu qu'on ne peut pas forcément faire à Hong Kong ou à Shanghai. Ici, on peut aller un peu plus loin, je pense, dans l'interprétation. Peut-être pas encore autant qu'à Paris, mais presque.
Kar 50 let smo morali čakati, da smo ponovno dočakali knjižno-zgodovinski pregled slovenske glasbe. Monografijo Zgodovina slovenske glasbe sestavljata dve knjigi, izšla je pred kratkim, avtorica pa pregled zaključi leta 1991, torej z letom slovenske osamosvojitve. Knjigi, ki sta nastajali 3 leta, v veliki meri izhajata iz avtoričinih spoznanj v 20-letnem proučevanju slovenske glasbe. Kronološko sta razdeljeni glede na politično-zgodovinske letnice. Avtorica tako upošteva vse pomembnejše dejavnike, kot so družbeno-politične spremembe, kulturna zgodovina Slovencev in razvoj slovenske umetnosti. S pomladjo narodov pride do precejšnjega premika v razvoju slovenske glasbe in potem seveda se ta razvoj nekako prevesi v novo obdobje ravno ob koncu Prve svetovne vojne. In potem druga monografija, ki začne ob koncu Prve svetovne vojne z letom 1918, ko recimo ponovno dobimo glasbeno-gledališko inštitucijo v Ljubljani in potem kmalu zatem konzervatorij in tako dalje. In seveda letnica, ki zamejuje drugo monografijo 1991, torej konec dolgega obdobja prve in druge Jugoslavije in ta vzhičenost nad samostojno državo, ki pa seveda narekuje spet umetnosti, kulturi, glasbi, določene drugačne poglede in seveda tudi vpliva na to. Avtoričina želja je bila čim bolj enakovredno obdelati slovenski prostor. V tem kontekstu je poudarjen tudi Maribor kot nosilec razvoja v prvi polovici 19. stoletja s prvo ustanovljeno čitalnico ter z glasbenimi zvrstmi po drugi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni je pa Maribor izstopal v nekaterih stvareh, če jih gledamo na ozemlje celotne Slovenije, recimo na področju poustvarjanja operne ustvarjalnosti. Namreč v Mariboru je bilo izvedenih veliko slovenskih opernih del, številna tudi v praizvedbah. To je zelo pomembno. Maribor je tudi krasno razvil balet, pa seveda zelo močno je prisotno v Mariboru tudi zborovstvo, torej od tega slavnega Gregorčevega zbora, torej Slave Klevore, naprej do Rajšterjevega in seveda danes Karmine Slovenike. Knjigi zaobjemata zgodovino glasbenega gledališča, dosežke in pomen glasbenih društev pri razvoju slovenske glasbene in širše kulture, poglobljeno predstavitev slovenskih skladateljev, skladateljskih šol in slogovnih gibanj, razvoj glasbenega šolstva, glasbenih ustanov in izdelovanje glasbil. Poudarek je na klasični glasbi, seveda se v teh splošnih okoliščinah in v splošnem kulturnem razvoju dotikam tudi ljudske glasbe, ki je posebno dejavno vplivala na posamezne skladatelje recimo in pa seveda tudi na poustvarjalce, zbore in seveda tudi orkestralno poustvarjalnost, operno poustvarjalnost. Monografija Zgodovina slovenske glasbe po letu 1960, ko je izšlo monumentalno delo Dragotina Cvetka, zelo dobrodošel priročnik tako za strokovnjake kot zgodovinarje in ljubitelje glasbe. V nadaljevanju pa tudi izhodišče za strokovne dopolnitve, nekaj teh so izpostavili tudi na predstavitvi v Mariboru. Predvsem pa daje spodbudo raziskovalcem, ki bodo v strnjeno obliko prenesli značilnosti in dosežke slovenske glasbe zadnjih 20 let. Kot profesorica zgodovine glasbe sem želela doseči in nagovoriti torej strokovno publiko. Ampak, ko sem si pa naredila dramaturgijo, pa se v meni porodila želja, da bi besedilo oblikovala tako, da bi bilo zanimivo tudi za ljubitelja glasbe, da bi jim to bil neke vrste priročnik. Koncerti profesorjev Mariborskega konzervatorija za glasbo in balet postajajo utečena stalnica. Z njimi pravzaprav dokazujejo, da se pri svojem delu ne posvečajo zgolj klasični, ampak tudi popularni glasbi. Pretekli teden so nas tako razveselili s koncertom Portreti Južne Amerike, kjer ni umanjkalo niti ritmov tanga.
Moram povedati, da je to tradicionalna pesem iz Peruja, to pomeni, da je skladatelj anonimen oziroma so ga tam pač po ustnem izročilu so to skladbo zapisali nekako po posluhu, bi rekli temu, in tako da skladatelja dejansko ni. Moja tematika se je navezovala, da mi naj poda dragi roko, da pač ne morem več čakati in da si njegove bližine neskončno želim. Program smo nekako zbrali skupaj na našem kolegiju, zasnovala pa smo ga skupaj z profesorjem Vojkom Vešligajem. Rdeča nit koncerta je bil tango, ker je pač tango najbolj prepoznavna glasbena zvrst iz Južne Amerike, vključno z Astorjem Piazzolo. Potem pa smo se dotaknili tudi malo drugih delov tega kontinenta. Tango je življenje, je način življenja, je stil življenja, ki ga človek dojame. Mi pravimo v Argentini, da v resnici ti ne najdeš tango, ampak tango tebe najde v točnem trenutku in ti se nekako čustveno gibanje, notranje gibanje povežeš s telesnostjo in to je izredno zanimivo. Totalmente, por eso es un nuevo agradecimiento, porque nos agranda el corazón y nos obliga a ser cada día mejor. La energía del tango, la energía de la unión repentina, porque nosotros llegamos hoy, los conocimos y esa magia del arte, de poder conocernos en un momento y estar fusionados por un lenguaje común que es la música. Bueno, si se puede decir herencia, podría decir corazón. Prepoznavno noto tej glasbi daje seveda tista preprostost, harmonično, ne tako kompliciranost in pa seveda ritem. Pri instrumentih pa mislim, da Južna Amerika je zelo prepoznavna po bandoneonu, danes smo ga pač slišali v različici naše harmonike oziroma akordeona. Drugače pa tudi kitarske skladbe, tolkalske skladbe. Vi ste učiteljica solopetja na konzervatoriju, pa me zanima, kako pogosto so ti latinskoameriški skladatelji pri samem solopetju? Pri solopetju je latinskoameriški program dokaj redkost, čeprav se mlajša generacija solopevcev nekako čedalje bolj spopadamo z Latinsko Ameriko, z številnimi skladatelji, ki zelo lepo skladajo in imajo tudi zelo dober repertoar, ki je primeren za solopevca, naj si bo v sodelovanju z klavirjem ali tudi z kitaro ali številnimi drugimi instrumenti. Tako da se nekako trudimo, da bi vpeljali vedno več tega, ker je to tudi zelo interesantno in zanimivo za publiko. Dejali ste, da vedno bolj uvajate to, kar pomeni, da tega poprej ni bilo. Kaj mislite, da je nekako temu botrovalo, da so ti latinskoameriški skladatelji bili nekako potisnjeni morda na stranski tir? Mislim, da je nekako temu botrovala tudi mogoče drugačna melodika, drugačna tematika, ki jo velikokrat upevajo skladatelji. In nenazadnje se mi zdi, da je v Latinski Ameriki čutiti tisti temperament. Tango, lahko pokažeš svojo strast, energijo in se mi zdi, da je prav, da se publiki to pokaže z emocijami in nenazadnje tudi z plesom, ki smo ga danes bili tudi deležni. Seveda največkrat je opevana ljubezen, kot tudi v drugih tematikah, velikokrat gre tudi za kakšno tematiko suženjstva in pa seveda tudi raznih drugih opevanj dolin, ameriške pokrajine in tako naprej.
O strasti do plesanja tanga bomo spregovorili tudi v eni od naših prihodnjih oddaj Glasnik. Tokratna oddaja Glasnik pa je pri koncu, zato se vam zahvaljujem za vašo pozornost, vam zaželim prijeten teden in nasvidenje prihodnjič.